Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Lamphang jo yeng dolbar thau an gejala uba met ba lengdo hakasngi tho ding ka khar tarik naila arajar arpuar ula Pynhap Pyrda ya Lamphang yele kai ka balatip kum ka Kyrmen Foundation knockout tournament arajar arpuar bala pinya da ka Kyrmen Foundation ringkat ke jinge trelang bat ke East Giant Hills District Football Association bat ke East Giant Hills Police kabala long hamadan yele kai jo ke East Giant Hills Football Association haden syndrome East Giant Hills District. Hakani ke Lamphang bala pelong halor ka phang say no to drugs, yes to football. Lai shimta haru lai pu arkan hun hakaliang ki shinrang ban nreu kun hun hakaliang ki kenthei. Hakani ke singi la sakhi lang do MLA ka cleariat constituency uba Kyrmen chala ubolong ru menteri ka sarkar jala bat kiwei. Hawa phai sa jing kun football hakaliang jong ki shinrang ka rambai den shalalu kala pram no ka cham man mutong bat lum shilmit da saule iwe gol katba nakaliang ki kenthei ka soaring eagle SC kala plim no ya wonder phoenix SC da shigol not ka rembai den chalalu ka balong ka ladu hakaliang jogi shenrang kala yok khor ya ka song pisa ka ba arlak tingka ringkat ka trophy katba ka soaring eagles SC ka balong ka ladu hakaliang jogi kenthei kala yok khor ya ka song pisa ka balai pho hajar tingka ringkat ba ka trophy Katba ki kinhun syarem hakaliang ki shenrang ka cham mutong bat lum shirmen FC kala yok khur ya song pisa ka bah nyo pho ja tingka ringkat ka trophy katba ka wonder phoenix SC hakaliang ki kinthei kala yok khur arpo hajar tingka la samru ka khusnam player of the match shaka bat bit bha bare na ka soaring eagles SC bat u has mikir rambai den shalalu